okurugira abahabuzi bw'enganzi y'ihanga Honorable Robin Nabanja najarangwe ntungukanyo mu Uganda empango eyegamira kusajiko bw'ebembezo bwa NRM omukubuturo mutindo gw'entasi mu maka ngo kandi bakore no muzinyo kwebisaho. Government ewereza PDM mwenyikire ewereza emyoga katulese neza abakyala abatandise ezaggulo twanyumiriza mu government ya feno olw'okutugema ne tuyiga okukola abakyala twayiga okukola twayiga okwekiririzaamu twayiga okugamba okweyimirizaawo kale kandi ninshaba abakyala ninshaba n'abazaire ngo bongere kushomesa omwana w'omwishiki ahabo kuba abana babeshite nabo beine omugasho gw'amaani. Aha habireho no kwebaza bamwe abantu abakizire yo kushongera entunguka no kusagika project za government omucyanga. Mugeri yengale enjawulo twagala kwebaza Mr. Ben Kavuya oba contribution, Mr. Benoni Mugalda, Mr. Cyprian Kabera, Mr. Albert Minji. Bimwe bizibe birimo ibura ry'amizi n'enguto mbi baraganisa kubitereza. Omugandi makuru omunyishenjero kazi wa district ya Rubanda kandi commissioner w'ishenjero rya Uganda Prose Akampurira Mbabazi arugireyo yayoreka ngo namazima esente zuru kwingana miliyoni 800 akazukwata bitu yaziretera abatura omu Rubanda. Akampurira n'abandi ba commissioners no wabire na ebembera baruka kanisa government omwisenjero masi ya Simpuga bakeyaka simo ka biliyoni 1 na miliyoni 5. Mujendoka mu maka ganyu mugwanise okugwanira mu maka ekimu ruzungu tuleta domestic violence tugaragana nkunda abarefuka muhinge kunshashuro no kutwara abana y'ishomero abana bagrege mujango minister wanyu tarashomere kutine minister wa finance. Stephen Kasyaba orukwebembera district ya Rubanda ayorekere mwa bintu ebi government eriyo nekorere cyangeki aganye makuru ya mwaka mwene cyeka ari kulinayo baba tusabirwaniro aba UPDF batanziralirwaniro ala ruguru batanje kuyombeka abayoboke musinje barenda kombeka maternity ward amwe na theater gasha kwa Sande K William na Job Namanya.